Ku nkuru yerekeye u Rwanda, inama nshingamateka y'ishyirahamwe rya Buraya yasabye ko Paul Rusesabagina atahukanwa mu Bubiligi atarinze kwihwezwa nimba hari ikimwagira canke atakimwagira. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Themistocle Mutijima iyo nkuru adushikiriza. Uwo mwanzuro w'abadepite b'inteko y'ubumwe bw'Uburayi ushimangira ko Rusesabagina ari urugero rw'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda wemejwe ku bwiganze bw'amajwi 660 kuri 2 ya oya ndetse n'ukwifata kwa 18. Irekurwa n'icyurwa mu Bubiligi rye, abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se hamwe n'ibyaha. Paul Rusesabagina, umunyarwanda ufite ubwene gihugu bw'Ububiligi wamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda, aheruka gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ku byaha by'iterabwoba mu rubanza rutavuzweho rumwe. Nubwo hari impungenge zakomeje kugaragazwa ku migendekere y'uru rubanza, Bwana Joseph Borrell ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'umutekano mu nteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko hatakwirengagizwa bimwe mu bimenyetso bishinja birimo byinshi byatanzwe n'ubushinjacyaha bw'igihugu kinyamuryango ari cy'Ububiligi. Ibihugu by'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishimangira ko Rusesabagina ataburanishijwe mu buryo buboneye. Mu mwanzuro wabo, abo badepite bakavuga ko bashingira kuri iyo migendekere itanoze y'urubanza basaba ko Bwana Rusesabagina arekurwa kandi agacyurwa mu Bubiligi. Nk'uko ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi cyabigarutseho, ubusabe bw'aba badepite mu nyandiko yabo bavuga ko bushingiye ku itegeko nshinga ry'u Rwanda, amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwashyizeho umukono. Bavuga kandi ko bushingiye ku byo wari minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Bwana Johnson Businge yiyemereye bijyanye n'uruhare leta y'u Rwanda yagize mu kugeza Rusesabagina mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko. Umwanzuro wabo waraye wemejwe mu buryo budasubirwaho ukaba ukubiye mu ngingo 10 z'ibyo basaba leta y'u Rwanda. Izo zirimo yibutsa leta y'u Rwanda ko igomba kubahiriza uburenganzira bw'ibanze burimo bwo gutanga ubutabera mu rubanza ruboneye nk'uko bikubiye mu masezerano nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage. Zirimo kandi ko u Rwanda rugomba kwemerera ubutabera kwigenga nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko, ko biri mu nshingano z'inzego zose yaba iza leta n'izitari iza leta kubahiriza ubwigenge bw'ubutabera. Abo badepite b'Uburayi mu mwanzuro wabo bibutsa kandi kwiyoherezwa mu kindi gihugu ry'ukekwaho icyaha rigomba gukorwa hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko, uburenganzira bw'ukekwa bwubahirijwe kandi habanje kwemezwa niba uburenganzira bwe bwo kubona ubutabera buboneye buzubahirizwa mu gihugu kimusaba. Abo badepite bakavuga ko kubw'ibyo bamaganye bivuye inyuma itabwa muri yombi n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko bya Bwana Rusesabagina. Ibyo bakumvikanisha ko biciye ukubiri n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ay'u Rwanda. Bakavuga ko ikibazo cya Rusesabagina ari urugero rw'ibindi bikorwa bihonyanga uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, kandi bamaganye ikatirwa rye ryabanjirijwe n'urubanza rutubahirije amahame mpuzamahanga n'uburenganzira bw'umuburanyi bwo kunganirwa mu mategeko, ubwo kumvwa n'ubwo gufatwa nk'umwere mu gihe atarahamwa icyaha. Kubw'ibyo byose, abadepite b'Uburayi basaba abahagarariye ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda ndetse n'abahagarariye ibihugu binyamuryango byawo gushyira ingufu muri ubu busabe mu biganiro bagirana n'abategetsi b'u Rwanda. Uretse ikibazo cya Rusesabagina kandi, abo badepite mu myanzuro yabo baravuga ko batewe impungenge n'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, cyane cyane gutoteza mu buryo bugenderewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bakamagana itabwa muri yombi n'imanza zishingiye kuri politiki bikorerwa abatavuga rumwe na leta. Barasaba kandi leta y'u Rwanda kubahiriza ihame ryo gutandukana kw'inzego z'ubutegetsi, cyane cyane ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza. Bagahamagarira urwego rw'ubumwe bw'Uburayi rushinzwe ibikorwa byo hanze y'uwo muryango, komisiyo y'uwo muryango ndetse n'intumwa idasanzwe yawo ishinzwe uburenganzira bwa muntu kongera imbaraga mu biganiro na leta y'u Rwanda ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu, kugira ngo icyo gihugu gishyire mu ngiro ibyo cyiyemeje gishyira umukono ku masezerano ya Cotonou. Inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi igasoza isaba komisiyo y'uwo muryango gusubiramo no gusuzumana ubushishozi ibijyanye n'inkunga uwo muryango ugenera leta y'u Rwanda n'inzego zayo. Ibyo bigakorwa mu rwego rwo gutuma iyo nkunga iteza imbere uburenganzira bwa muntu, iyubahirizwa ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubwigenge bw'imiryango ya sosiyete sivile, aho gukoreshwa mu bikorwa bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ubwo kwishyira hamwe n'ubw'ibitekerezo by'urunyurane muri politike. Aba badepite basabye perezida w'inteko gushyikiriza kopi y'uyu mwanzuro inzego zitandukanye zirimo inteko rusange y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, komisiyo y'uwo muryango, visi perezida wa komisiyo icyarimwe n'ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano, intumwa idasanzwe ishinzwe uburenganzira bwa muntu, perezida w'u Rwanda, perezida w'inteko nshingamategeko y'u Rwanda, cyo kimwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'inzego ziwugize. Urakoze Themistocle. Mu gihe inama nshingamateka y'umuryango w'Uburaya yarayisabye leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina agasubizwa mu Bubiligi, leta y'u Rwanda
Rwanda yo ivuga ko ibisabwa n'uwo muryango ari kwivanga mu butungane bw'igihugu. Asumta Kaboyi niyo nkuru adufitiye. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi yarayisabye leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina agasubizwa mu Bubiligi hatarinzwe kurebwa niba hari icyo ashinjwa cyangwa adashinjwa, leta y'u Rwanda binyuze mu butumwa bwanyujijwe kuri Twitter n'umuvugizi wayo Yolanda Makoro yagaragaje ko ibisabwa n'aba badepite ari ukwivanga mu butabera bwo mu Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu butumwa bwe yagize ati turetse induru z'abadepite b'umuryango w'Uburayi bagerageza kwivanga mu cyemezo cy'urukiko ruherutse gukatira Rusesabagina na bagenzi be 20 bo mu mutwe wa FRN, dore bimwe mu bisobanuro byitangiwe n'umuryango w'i Burayi. Turazirikana impungenge ku buryo bukwiye urubanza rugomba kubamo, ikibazo cyo kubona abamwunganira, inyandiko z'amategeko ndetse n'igihe cyo gutegura urubanza. Gusa turemera ko hari ibibazo byinshi abategetsi bakemuye nyuma yaho babigejejweho, uretse imigendekere y'urubanza igomba kuvugwaho ku buryo busesuye. Ntabwo twakwirengagiza ibirego bikomeye uregwa yashinjwe ndetse n'ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha, byinshi muri byo bikaba byarabonetse binyuze mu bufatanye n'ubushinjacyaha bw'igihugu kinyamuryango cy'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Iyi nyandiko niyo umuvugizi wa guverinoma Madamu Yolanda Makoro yahaye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika agerageje kumubaza icyo u Rwanda rutekereza ku byatangajwe n'abadepite bagize uyu muryango. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Kuva sida yadutse imaze guhitana abantu barenga miliyoni 36 ku isi yose, iracari kiza. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ifatanije n'urunani RRP+ n'abanduye virus VIH itera sida batanguje umugambi w'amezi 3 wo gukangurira abayigendana gufata imiti neza kugera ku rugero virus itakigaragara mu maraso no ku buryo baba batacanduza abandi. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yabiganiye ko n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa RRP+ Sage Semafara, muyobozi wa RRP+ Sylvie Muneza na bamwe mu bagenerwa bikorwa babana, umwe agendana ubwandu ubundi atabufise, na muganga Simeon Tuyishime ashinzwe kuvura no gukurikirana abafise virus itera sida mu kigo cy'igihugu kijejwe ubuzima RBC. Muganga Tuyishime aratangura asobanura ivy'uwo mugambi. Niko twese tubizi, abantu bose dushikariza kwipimisha kumenya uko bahagaze, abantu baba batazi ko bagiye bagakurikirana na virus itera sida. Rero abamaze kumenya ko afite virus itera sida nanone ntabwo ari kumenya gusa, ahubwo bagomba gukurikirana n'intambwe yindi yo kujya ku miti bifasha umuntu ufite virus itera sida kugumana ubuzima bwe ameze neza, bikamurinda ibyirinzi bitandukanye byatuma ubuzima bwe bubasha kujya mu kaga umwanya uwo ari wo wose, bitewe n'uko virusi igice intege umubiri, nk'uko dukunda kuba dushishikariza abantu dukurikirana muri rusange. Rero uko ubushakashatsi butandukanye bugenda bugaragara, cyangwa se uko hagenda hagaragara byinshi mu kwita ku bantu bagenda banoza ingamba zo gufasha abana ba virusi itera sida gukomeza kugira ubuzima bwiza, hagenda habaho n'izindi ngamba zitekerezwa nziza zibafasha kurushaho gusigasira ubuzima bwiza, cyangwa se no gukomeza gufata no gukomeza kumera neza, harimo gufata imiti neza, nk'uko ubukangurambaga buri gukoreshwa bukenewe, cyangwa se abana bafite virusi itera sida bakenera kugira ngo barusheho kuba babasha kuguma kumera neza nubwo bafite virusi itera sida. RBC, ikigo cy'ubuzima RBC gishamikiye kuri Minisiteri y'Ubuzima, birumvikana ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye ari muri uru rwego tubona kimwe n'umuti. Yego, Madame Semafara, mu rugaga rw'abagendana ubwandu bwa virusi itera sida, iyi gahunda mwe mwayakiriye mute? Iyi gahunda twarayakiriye neza cyane yuko yaje itanga yuko mu Rwanda twari tugeze ahantu heza, aho abafata imiti ya virusi itera sida mu Rwanda bigaragara yuko abazi ko bayifite 98% babo bari ku miti. Ariko noneho iyi nkuru yo kumva yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari ikigero umuntu afata imiti neza ku buryo ashobora kugera mu cya kigero aho virusi zigabanuka cyane mu maraso,
bigatuma agira amahirwe yo kutanduza abandi cyangwa se uwo babana badahuje ibisubizo. Ni amahirwe cyane kandi ni ibintu byiza cyane bituma hanagabanuka n'akato n'umuntu kwiha akato cyangwa se abandi bamuha akato. Iyo ni inkuru nziza cyane ku bafite virusi itera sida mu Rwanda ndetse no mu isi yose. Madame Sylvie Muneza nawe yakunganire nk'umuyobozi w'urugaga rw'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida. Madame Muneza, ni iki mwiteze kuri iyi gahunda? Icyo mwumva izahindura mu buryo abantu bitwaraga ni iki mwadusangiza? Cyambere no kubanza gushima iyi gahunda iradushimishije cyane. Izatuma byibura abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa sida bagira imbaraga zo kumva ko akamaro ko kubahiriza gahunda muganga bahaye, kuba umuti neza ukanywera ku gihe ukanywa neza, dushoboye kugira imbaraga zikomeza kwiteza imbere, ndetse byahizwa n'akato byakorwaga mu miryango rikagabanuka, bityo tukagira imbaraga zo kugira ngo turebe ejo heza hazaza. Ubwo se Madame Muneza, iyo musubije amaso inyuma nk'abari muri uru rugaga, mubona mwari musanzwe mubona bafata imiti neza cyangwa hari abatayifataga mu buryo bukwiye? Byabaga biterwa n'iki baba barabaganirije? Mu by'ukuri muri iki gihe abantu bafite gufata imiti neza, kuko twashyizeho gahunda y'ubukangurambaga ku buryo usanga muri buri centre de santé haba hari umuntu w'umukangurambaga w'urungano cyangwa uwo bita umuperedikateri ufite virusi itera sida, ushinzwe gukurikirana abantu bafite virusi itera sida muri buri kagari kugira ngo amenye neza ibibazo bafite no kwibukiranya ko bagomba gufata umuti. Iyi gahunda rwose abafite virusi itera sida turiteguye gukomeza gukora ubukangurambaga. Yego. Madame Damien, nkawe ubana n'umuntu ugendana ubwandu bwa virusi itera sida, wowe ntayifite, ni akahe karusho wumva iyi gahunda ya leta igiye kuzanira cyangwa se kuzanira abandi nkawe? Icyo nashima ni uko yamfashije nkabyara umwana muzima udafite ubwandu, nanjye nkaba ndi muzima. Umumaze igihe kingana iki ubana n'umugabo ufite ubwandu wowe utabufite? Tumaranye imyaka 5. Yego. Hanyuma se Damien, wowe nk'umugabo ufite ubwandu bwa virusi itera sida, iyi gahunda wowe ku giti cyawe ubona izakumarira iki? Ubona izafasha ite abandi nkawe? Murakoze. Mutwarandegamiye nk'uko mubivuze, uvuga ngo iyi gahunda ikintu ikumarira cyangwa se no mu mibereho yayo ikumarira, iyo ufashe imiti neza bituma virusi zitiyongera ahubwo zikagabanuka zikajya munsi ya 20. Ni ukuvuga ngo umudamu bitumanye imyaka 5 tutangira 6 kubera ko gufata imiti neza no kuba wabumvira gahunda za muganga bituma madamu wanjye atabasha kwandura sida kandi iyo nyifite. Ubu turi tugara kuri umwana wa 2. Urumva rero iyo nakwikizaga neza kwambara kandi nangira ngo nibura ya miti ifate neza ngo abanyure za virusi ntabwo byari kuba ari byiza. Aho rero niho hantu hatubereye cyane tufatira imiti tukayifata neza, ifata neza kandi tugahuriza na gahunda za muganga ku giti cyarangiza zo kwa muganga, rero kandi ukaba yumva neza wiyekuye ku buryo wiyakira, ndetse ukabasha no kujya muri koperative nayo ikabasha kukwakira nawe ukiyakira. Ibyo bituma nawe imiti inywa neza ku buryo ubwandu byazo bikunze bugomba kugabanuka kandi koko buragabanuka. Nkawe se nk'umugabo uba ufite ubwandu ukabana n'umuntu utabufite, muri sosiyete mufatwa gute cyangwa se n'imbere y'uwo mwashakanye ingorane mukunze guhura nazo n'izihe? Ubu nta ngorane zikibaho kuko ni ukuvuga ngo dufite abakangurambaga batuba hafi kandi tukagira n'ibigo bigenda bituba hafi dushishikariza kuri iki kintu. Wowe ni ukuvuga ngo icyo ukora ni ugufata ni ukubahiriza gahunda za muganga. Ikindi cya kabiri ni ugufata ya miti yawe neza, isaha uyinyweraho ukaba ariyo saha ugomba kuyinyweraho. Ikindi cya gatatu, ntabwo ugomba kujya mu bintu bigenda n'ibiyobyabwenge cyangwa bituma mbega utamenya ya saha ugomba gufatiraho imiti. Hanyuma iyo ufashe imiti rero neza, haribyo nakomeje kubwira yuko igenda neza n'izindi imiti zose zikagabanuka ukagera munsi ya 20, ariko mubwira ko iyo tugumanye imyaka 5 ariko nk'isaha nta kibazo aragira kandi nanjye nta kibazo mfite rwose.